unigenito nelle esequie del pastore della Chiesa universale, perché lo accolga nella sua eterna pace e gioia e elargisca ogni bene alla Chiesa e al mondo. Dominum deprecemur, Deodamus Audino. Pour le pape François, défunt, afin que le prince des pasteurs, qui vit toujours pour intercéder en notre faveur, l'accueille avec bonté dans son royaume de lumière et de paix. Dominum deprecemur, Deodamus Audino. من أجل كنيسة الله المقدسة لكي تبقى أمينة لرسالتها وتكون خميرة تجدد في المسيح للعائلة البشرية. Dominum deprecemur, Deodamus Audino. Pelos povos de todas as nações, que praticando incansavelmente a justiça, possam estar sempre unidos no amor fraterno e busquem incessantemente o caminho da paz. Dominum deprecemur, Deodamus Audino. Módlmy się za zmarłych papieży i za tych wszystkich, którzy w Kościele głosili Ewangelię oraz pełnili posługę kapłańską. Niech dostąpią udziału w liturgii niebieskiej. Dominum deprecemur, Deodamus Audino. Für alle verstorbenen Gläubigen, dass sie in das Himmelreich eintreten dürfen. Dominum deprecemur, Deodamus Audino. 请为团聚在此的我们祈祷，愿在庆祝神圣奥迹后，我们有朝一日能蒙基督召叫，进入他光荣的国度。Dominum deprecemur, Deodamus Audino. O Dio nostra salvezza, ascolta noi che ti supplichiamo insieme con la Beata Vergine Maria e tutti i santi. Accogli nell'assemblea dei tuoi santi l'anima del tuo servo e nostro Papa Francesco, che ha confidato nella preghiera della Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Amen.
fratres, ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nomini sui, ad utilitatem proque nostra, totiusque ecclesiae sue sancte. Oblazione pacificam populi tui, quesumus Domine, propitius intuere, qui animam famuli tui, Pape Francisci, tue misericordie fidenter committimus, et presta, ut qui tue caritatis et pacis in humana familia fuit instrumentum, e arum fructu constantis tuis perpetuo letarium mereatur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Habemus ad Domino. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et iustum est. Vere dignum et iustum est, ecum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, per Christum Dominum nostrum. In qua nobis spes beate resurrectionis effulsit, ut quas contrista certa moriendi conditio, eosdem consoletur future immortalitatis promissio. Tui sei in infidelibus, Domine, vita mutatur non tollitur, el dissoluta terrestris uius incolatus domo, eterna in celis habitatio comparatur. Et ideo, cum angelis et arcangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omni militia celestis exercitus, innum gloriae tue canimus sine fine. Dicentes. Vere Sanctus est Domine, et merito te laudat omnis ac te condita creatura, quia per Filium Tuum, Dominum nostrum, Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum Tuum congregare non desinis, ut a solis ortu usque ad occasum, oblatio mundo offeratur nomini Tuo. Supplices ergo te Domine deprecamur, ut ec munera quae tibi sacranda deturimus, eodem Spiritus sanctificare digneris, ut corpus et sanguis fiant Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato ec mysteria celebramus. Ipse enim, in qua notte tradebatur, accepit panem, et tibi gratias agens benedixit, fregit, dedique discipulis suis dicens:
accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est in cor pro vobis tradetur. Similmodo, postquam cenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens, benedixit, dedique discipulis suis, dicens, accipit et bibit ex eo omnes, hic est enim calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Mysterium Fidei. Memore sigitur Domine, eius dem Filii Tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, sed prestolantes alterum eius adventum, offerimus tibi gratias referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum. Respice quesimus in oblationem ecclesiae Tue, et a nosem ostiam, cuius voluisti immolatione placari, concede, ut qui corpore et sanguine Filii Tui reficimur, Spiritus eius Sancto repleti, unum corpus et unus spiritus inveniamur in Christo. Ipse nos tibi perficiat munus eternum, ut cum electis Tuis hereditatem consequivaleamus, in primis, cum Beatissima Vergine Dei Genetrice Maria, cum Beato Iosef eius sponso, cum Beatis Apostolis Tuis et gloriosis martiribus, et omnibus sanctis, quorum intercessione perpetuo apud Te confidimus adiuvari. Ec ostia nostre reconciliationis proficiat, quesumus Domine, ad totius mundi pacem atque salutem. Ecclesiam Tuam, pellegrinantem in terra, in fide et caritate firmare digneris, cum episcopali ordine et universo clero, et omni populo acquisitionis Tue. Votis huius familiae, quam tibi astare voluisti, ad esto propitius. Omnes filios Tuos ubique dispersos, tibi clemens pater miseratus coniunge. Memento famuli Tui, Pape Francisci, quem ad Te ex hoc mundo vocasti, concede, ut qui completatus fuit similitudini mortis Filii Tui, simul fiat et resurrectionis ipseus, quando mortuos suscitabit in carne de terra, et corpus humilitatis nostre configurabit corpori claritatis sue, sed et fratres nostros defunctus, et omnes, qui tibi placentes, ex hoc seclo transierunt, in regnum Tuum benignus admite, ubi fore speramus, ut simul gloria Tua perennite satiemo, quando omnem lacrimam absteges ab oculis nostris, qui a Te secuti es, Deum nostrum videntes, tibi similes erimus, cuncta per saecula, et Te sine fine
laudabimus, per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona conta lageris. Per ipsum et cum ipso et in ipso est ibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Preceptis salutaribus moniti et divina istituzione formati, audemus dicere. Libera nos, quisemus Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tua adiuti, et a peccatus simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Domine Iesu Christe, quid dixisti apostolis Tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respigias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tue, e anque secundum voluntatem Tuam pacificare et quadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Offerte vobis pacem. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a cena magni vocati sunt. Domine, non sum dignus, ut inter sub tectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.
Dan tubuh dan darah Kristus sudah dibagikan kepada para umat yang hadir di sana. Mas Erlip, menurut pengalaman Anda, karena waktu pemakaman Paus Yohanes Paulus II dan juga Paus Benediktus XVI ada di sana, benar ya Mas ya? Waktu wafatnya Yohanes Paulus II saya di sana, dan waktu ketika Bapak Benediktus terpilih, saya juga berada di sana. Ketika ada di sana, apakah memang komuni ini dibagikan kepada seluruh umat yang datang, bahkan sampai yang belakang pun, seperti apa Mas? Untuk pembagian komuni diberikan kepada semua umat yang hadir, karena seluruh umat telah ikut serta dalam perayaan liturgi ini, dan tentunya mereka pun sangat merindukan untuk bisa menyambut tubuh Kristus. Kalau kita lihat ini kan hampir 100.000 orang mungkin yang hadir di sana, dan semuanya ya Mas ya, dapat komuni dari para imam atau diakon nanti biasa. Para imam atau diakon yang memberikan. Kalau tadi kita kembali ke homili yang dibacakan, seperti apa Mas yang bisa diambil dari homili tersebut? Homili yang disampaikan oleh Kardinal Re menggambarkan siapa sosok Paus Fransiskus kepada kita. Digambarkan dengan sedemikian detail tadi, kalau kita dan sangat baik sekali, dan ini juga membantu umat di seluruh dunia untuk memahami dan melihat apa sebenarnya yang telah Bapak Paus Fransiskus lakukan untuk gereja dan tentunya juga untuk dunia ini. Tadi kita juga dengar ada ensiklik Fratelli Tutti dan juga Laudato Si yang disampaikan pada homili, karena memang kalau ensiklik Fratelli Tutti itu soal bagaimana berhubungan dengan sesama gitu ya Mas. Betul sekali. Dan ini juga salah satu dokumen yang paling penting sekali untuk bisa merangkul seluruh umat manusia. Persaudaraan adalah kunci dari kita bisa berelasi dengan banyak orang. Persaudaraan. Dan kalau berikutnya disebutkan ensiklik Laudato Si atau pertobatan ekologis, seperti apa Mas Miat? Tentunya ini juga adalah satu aspek yang sangat diperhatikan oleh Paus Fransiskus untuk menjaga, tadi Kardinal Re mengatakan rumah kita bersama. Rumah kita bersama. Dan kecemasan dari Bapak Paus Fransiskus adalah bahwa rumah kita bersama ini menjadi rusak dan kita tidak bisa tinggal di dalamnya dengan kenyamanan. Oleh karena itu beliau menerbitkan dokumen penting ini untuk menggugah hati seluruh umat manusia untuk bisa memperhatikan, semakin mencintai dunia kita, bumi kita. Menjaganya juga dengan tidak mengotori lingkungan, misalnya ya, tidak juga mengeksploitasi bumi terlalu dalam lagi, seperti itu. Betul sekali. Dari keseluruhan misa pada sore hari ini, apa benang merahnya Mas dari bacaan pertama, bacaan kedua, kemudian Injil dan juga homili tadi, apa benang merah yang bisa Mas Erlip garis bawahi seperti itu? Yang bisa saya garis bawahi bahwa ketika Injil tadi dibacakan mengenai bagaimana kita cintanya si Petrus pada Tuhan, kecintaan kita kepada Tuhan Yesus itu membawa kita akan kecintaan kita kepada orang-orang lain yang berbeda dengan kita juga, karena Tuhan tidak membedakan orang-orang, mencintai orang-orang yang lemah, seperti dalam kita bisa baca dalam Injil bagaimana Dia sangat mencintai, mengampuni orang-orang yang bersalah juga demikian. Dan tentunya ini adalah hal yang sangat penting bagi kita, bagaimana juga kerendahan hati Paus Fransiskus ini juga mengikuti apa yang diyakininya pada Yesus yang rendah hati, menjadi manusia, firman menjadi manusia dan tinggal di antara kita, harus menderita, tapi kemudian bangkit dari antara orang mati. Dan perjalanan iman Kristiani tidaklah selalu mulus, pasti banyak tantangan yang didapatkan. Paus Fransiskus sendiri banyak sekali peduli kepada orang-orang Kristiani yang menderita. Tapi juga baru-baru ini juga Paus Fransiskus mungkin akan seharusnya
dalam beberapa bulan ke depan akan ada beatifikasi seorang anak muda dari Afrika yang menjadi martir, telah diangkat menjadi martir karena dia tidak ingin menerima korupsi. Contoh yang sangat baik sekali bagi anak-anak muda, bagi kita semua yang menolak Kristus, dan dia dibunuh karena dia tidak mau menerima ini, karena dia yakin bahwa ajaran Injil adalah ajaran cinta kasih, dan bila dia menerima suap ini maka barang yang masuk akan merusak dan memberikan, akan menjadi makanan rusak bagi orang-orang miskin yang dia layani. Dan dia adalah Floribert, juga adalah anggota dari komunitas Santo Egidio yang ada di Kongo. Seingat sepengetahuan saya juga ada beberapa yang mengatakan kalau tidak salah di Papua Nugini pun Paus sempat ingin mengangkat salah satu